Kariba kaunti ya Meru ni baritete maoni jao nkurani iguru ria miario ya Rais-Ruto ate kuri na unkumania kiri nyomba cia mbunge. Bamwe bakiuga ate ni Rais-Ruto nowe ukuburimira ku. Bariuga ate ngwataniro ya Raila na William Ruto etena gitumi kwethirwa ete kuguna mukenya wa nthiguru. Akariba nkuruki ni baritete maoni iguru ria miario ya Raila Odinga ya kweberia CDF kiri mubunge na kuweza na maoni mwanya mwanya tabure muthuri muri Let me ask you, members of parliament who are seated here. Do you, for example, know, that a few members of your committee collected 10 million shillings so that you could pass that law on anti-money laundering? Did you get the money? So ni kumania rwariro mutongithio mongo kuga ati abunge ba Kenya na ndene baete ungumania gitumi nandi tukinyite mutirio wa kangangi nikenda kujukia uge bwa Meru na bonandi bakeje na uge bubu kuringana miarije mutongithio mugongo kala ongire MP baba kwa gwate gatwire MP ni bobe na corruption yonde yambiriritie guru kumage executive kumage president corruption ikire na Mwananchi ke Mwananchi wa kawaida. Yuga president atebati kwethira kiuga eti babunge I corrupt abati kwethira eteki action like ona kwina corruption akathiatira from the institutions irache involved na kuthiatira mante ya corruption. Kindu kia mbere MP na ndika kinyete handu ha kuririo ni kugira cia muikirie parliament areta na ndiko tuikaga ati no ginya kanegerwo mbeca kenda akagita opposite na Mwananchi menya batu wananchi tugitara ma MP tumataraga kenda mete matukarie makurugicerie iria ibatie ba didie policy iria ciuba ukaria Mwananchi abunge batumbe nyama karetorwa kura mtu kabetika iria ukaja kwithira te corrupti bomba baretorwa gintu pakarunga Mwananchi lakini abunge betu uteba barungamana Mwananchi nyantu kwema na president yaugeta antu baniamba na kumenya president atena ndu antu baniamba itona baga impeach Kajû through mbesa na oni ngo support engana kwegana William Samuel Ruto ou akuga ate MP betu ibana tuthiririe Raila Odinga ethwa kendekithia ati kiginda kia CDF gito na kijagi county Meru nabo bagita uge bobo bakiuga uyu MP ibo batureterete thina icionthe na oni ndengenda inya CDF inya batunywa ebeberuo itigwa ki national government tutebati twethia twina CDF lakini kwethira kwi mwana we ate kumba gwita ate kuria fees school everybody na bati kutetheka especially Mwananchi urare ntheguru bunge nabo CDF ntego support batunywa ibana ngero mbesa nabo mbe kuongerwa no ntete kumanisa babe ku niba baturaku next twatara bange babe kaba tutere ngo ya CDF ko CDF itono ntubaka ibadhuki ntego support abo ndera CDF endera na yongerwa twatara bunge babe ka CDF gitango na Mwananchi akagwirwa tulenda bunge babelo no ntugutigi ntutokwana Mwananchi wa kawaida kazi nete kabisa kutigi ntutokwana ke ya bunge babe kuzaino na muthie buru bagukeja kwithura ngwataniro Ruto na Raila etethwo ino uguni kire mukenya na ngwataniro iji itena gitumi buru unte kone thuki ende kethe tu find Mwananchi utena mana thirereo ndatore ya Kenya ndeitobati kusaidika even from any corporation ira ethirikari muthuri murioki Meru TV mutajwa kangangi.